Gerang bak senong, dorbar senong, men bangalong CM, ngapsim hadu karai, ban raikut ila dia, ban lek cak tangan kat nyu sengi, hang tu yuan terwai ngah neru kulur, ban perkut no, handai ngong iki, kita kenong terwai ki belong unidentified, ki mamla ban itu, ki wan nei, menu bapa iki, hang tu po wok kiang nong ba ngalet, ban dem ban kerpat wok kiang nong ba ban ai ke boring ah, ngakwa ban i ke jeteli jong yu khasi ban jantia, nimdei suban penya pair su. Haparing tau jantia, haparing khasi ngilong bi kawai. Kata kadai ka ba, ngong ru yaki, lalu ko an penkut ya kejing satkan ngai tu por, kadai ta arteli, kalenti. Kawai de kalenti, ban asenno, dau governor, jong Meghalaya ya ka bill, kabri ka village administration bill, ka ba arpat ngong yaki, lalu ko an penkut no ni educational program persya government, ab ngatang kendiat sengi, ban sei ka media pusonga, kalakut. Penrai ngakhan pendam mentapat ni berkirang bak song kiyo bang dol bar song kiyo bang ki ikhtiar ngalaya ja pedeng kijing sakran bang ngamper ngam supier hendai kijing sakran bang jing sakran tho kenang pen perang sisu inga bang pen scam inga manang yang scam manum ya compromise ra kadi mani tungku parti ru dan kepor ka bang haban bu jat meru khmat bu parti ba manum keren sibun ngangit parok biek ki parok press belang a pisa ki pai ba mabun ka ngit scam ki don bang kuat bersngap ki bang kuat bersngap manum keren ngan keren pat si bako bersengam ngan sakren dari kepor la kadai suai kata ke ista nadi kalan dai hadian ke ista bangan sakren ya ke jing sisa nomor ngatip tang ni kowi hadu bakim note ki parlok bakim khot inga mar khmat nomor kitip bak jing sisa ka pen mong yaki nga keren du nak tien jong blai bak jing sisa ka pen mong bat ke jing saru ka pen lalu manong tan ni kowi ha ka por pai ba ni ban klet apor banga ngarung sa ka VP ngarung halo kanong rim nakhamrung ru man pan tiket ken ma ngarung ban ngong ya VP lada ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoen tenrei pat pai ba wat sai lam bakala walong songset biet ngakarpat bang kentu yapi kalon ka por ki ibaro ngap bat puson sabishar mapi la ka de bafin ben ani ka de funyaro ndai ngangam simbuan na kamantam pengkesan na dia ne ban perem yakini ki parok dengan song tani kawi maki ba violate ya ta kejekut ka state reservation policy kam de ga issue jong badal bot nongrum kadi ki issue jong samla kadi ki issue jong jala balai nakalian ka party ka ai jingmut sa ka state export committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki sei ka academic reservation sei kita ka roster ka bangi dawa bagdi ban trikam perspektif kami retrospektif sei gadon yang dari dapat awit ngampir nomor licensing ada ong apo CEC mana fiwit yang pindor jisani asenga expel benga mendongkam sukos umdongkam ban suspend expel bek nganum hon nganum pediang ada pim khot yangi markhmat tok suspension ke song api ada pisa nga ngala ban appeal nam taban reconsider ya kani ka suspension dalam kadai on the suspension ru compare khot yangi nginya keren habasyat abasai berkum kirang ba nginya keren lang bala kadai banga ngabakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita ki priyo bakwa ya kata nanga dari leba pipakla mapi compare ngan suong forgive and forget tadi kawai bar ka bakadu ong ko penpau kabalong ka strong message ka bang Ukraine for District Council nga Ukraine for State Government bangan keren mentay la ka jong ka party pikam ba fide ka nongrim blay pikam ba di ka clean politics pikam ban wipe out your favoritism nepotism pikam ba fenu end up ya ka high level attitude nganong tani ko way God sees the truth but wait ita maswa pan pau habakod